بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آیا گمان کہ یہ خلق چپری وخور دیشی پدی وجہ چی ویم ایمان راوڑے اور حال دارے چی پدی بس امتحان نشی کے رے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یقیناً امتحانات راوسی من پائے کسانون چی دین مخیوم. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. نو خامخواہ کار کئی اللہ تعالی کسان چی رشتنی یو خامخواہ کار کئی دروغجن. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. آیا گمان کیا کسان چی کئی بدکارے چی خلاص بشیدی زمین دازابنا بدہا شری سفیصلہ گئی. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. سوک جاقید ساتھی دا اللہ دا ملاقات یقیناً نیٹا دا اللہ خامخارات ان کے دا. وہو السمیع العلیم واللہ سوری بار سپوئے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه. اور چاچ زان اکڑو دا اللہ دین نپارا یقیناً زان کڑی اخبل فیدے لرام. ان اللہ لغنی عن العالمین یقیناً اللہ تعالی غنی دا مخلوقاتنا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم. اور کسان چی مان راوڑ دے عملون اکڑی مطابق دا سنت خامخا لرکوم زددینا بدے ددیم. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. او خامخا بدلی ورکوم زدیتا دا خیستا عملون چری کول. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اوکلک حکم ورکڑے منگا انسان تا دمور ابلا سرا دخیستا دنے کے کولو. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اک زور کی دی پتا بانے دی دپارا چی شریک جوڑ کے ما سرحا غسوک چی نشت تال رضائی پا شرکت بانے اس دلیل نو خبر اممان زیدوارو. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. خاص ما طرف تاستا سورا گرزی دلیم خبر بکم تاسو پائے کارون چی تاسوی کوئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. آکسان چی مان راوڑے عملون اکڑی مطابق دا سنت خامخا داخلوں بزدیدنا بجماعت نیکانوں کے. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اور بعض دخل کنا غسوک دی شوائیم ایمان راوڑے منگا پا اللہ نو کلچے سو تکلیف ورکڑیشی دا اللہ پلار کے نو گرزی دے فتنہ دخل کو پشاند عذاب دا اللہ. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. او کراشی سے امداد ساد رب دا طرفنا خام خادی وی یقیناً مستاس مرگریوم. اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین.
آیا ند اللہ تعالی خپو یا پائے چپسینوں دخلقو کی دیم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خامخاخ کارکی با اللہ تعالی خلق چی ایمان راوڑے او خامخاخ کارکی منافقان خلق وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اوائی کافران مومنانو تام روان شے زمگا پلار نمون بوچت گوستاسو گناہو نبزان وما هم بحاملین من خطایاهم من شیم اور ندی آئی پور تکون کے د گناہن ددینا حصے انہم لکاذبون یقیناً دی خامخادر ویم وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ او خامخا پور تبکی دی بوجنا د گناہن اخبلون اور بوجنا سرد دائی بوجن اخبلونام وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ او خامخا تپوس بوکڑی شیدینا د قیامت پر دائے چسی دیس درو جوڑیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام دا قوم تام نیسار شپائی کے زر کالا ما سواد پنزوس کلننا فاخذهم الطوفان وهم ظالمون نونی ولاغی لر طوفان دوبو حال دارے شری ظلم قوم فانجیناہ اصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین نبچ گمگا دے او کشتے والا او گر ظلمنا دا واقع عبرت پار دا مخلوقاتو وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه اور یاد کہ ابراہیم علیہ السلام کلچ قوم تے بندگی اللہ علی خاص کے او یرکو داغنا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون داستاؤ دپارا دیر خیر دے کتاسو بوئے لرے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا یقیناً بندگی کو تاسو دا اللہ نہ سوا دبوتانو و جوڑائے تاسو دروم ان الذين تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا یقیناً کسان چتاسو بندگی کو اللہ نہ سوا اس اختیار نے لری تاسلا د خوراک در کولو فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون نو لٹوئے دا اللہ تعالی سر رزق او بندگی دا خاص کے او شکر کوئے دا نعمتنو خاص اغتبو گزول شیطاسو وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ اور تاسو تکذیب کوئے نو یقیناً تکذیب کرو ڈیر امتنو استاسو نمخ کے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور نشترے پر رسول باندے مگر رسول اخکار دیم اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده آئے نگوری دا خلق چس سرنگی اول پیدائش ورکی اللہ تعالی بیا دوبارہ منکیم ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً دا کار پا اللہ بن آسان دے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ویدی تاؤ گرزے تاسو پزمکہ کی نو گو رہے جس طرح اللہ تعالی شروع کرے پیدائش
بیا اللہ تعالی پیدا کول بکی پیدا کول رستنی ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ پاسیز بانے قدرت لریم یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تغلبون عذاب ورکی چالا چوغاڑی اور رحم کی چابانی چوغاڑی اور خاص غتباؤ غزول شیطاسو وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء اور نئے تاسو مقابلکم کی اللہ سر آزمک کے اور نب آسمان کے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نشت تاسو لاد اللہ نے سوا سکھ دو سن امدادی والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ کسان چ کفر کڑے دا اللہ پایتونو پا ملاقات دا کسان نو میں دشی زماد رحمتنا اولئک لهم عذاب علیم و دا کسان دیل عذاب دے درناک فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه حرقوه نو اس جواب دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام ما سوا دا دینا چوی ویل وجنے دل را یاو سی زید فانجاہ اللہ من النار نو بچ کا اللہ تعالی دل را دور داغینا ان فی ذالک لآیات لقوم یومنون یقیناً پدی واقع کے ڈیر عبرتون دیا قوم لرا چیمان لریم وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا اویل ابراہیم علیہ السلام یقیناً جوکڑی تاسو دا اللہ تعالی نہ سوا بوتان معبودان د پارا د دوستانی پمن ساسو کے پجون دنیاوی کے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض بیا د قیامت پر د انکارو کی بعض ساسو د بعضنا ویلعن بعضکم بعضا او لعنت بو کی بعض ساسو په بعضو باندې وما واکم النار وما لکم من ناصرین او زید ورتل استاسو ورد جہنم دے او نشت تاسو دا پارا اس مددگاران فامن له لوط ایمان خارک دتا لوط علیہ السلام وقال انی مہاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم او الہ یقیناً زہجرت کو ان کے مخبل ابدام یقیناً اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمت والے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور بخلے منگ ابراہیم علیہ السلام تے اسحاق زوئے اور یعقوب نوسے اور غزول ما داغ پولاد کے پیغمبری و کتابنا وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اور کڑو منگا دتا بدلی دتا دنیا کے اوم یقیناً دیوا پاخرت کی خامخاد کامل نیکان نویم ولوطا اذ قال لقومه انکم لتعتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین و یاد گئے لوط علیہ السلام کلچ ویل قوم خپلتا یقیناً تاسو راتل کوئے بدکار رہتا رواندے والے نہ کڑے تاسو نہ پدی کار ہچا دخل کو نام اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر آیا تاسو راتل کوئے ناری نوتا
او پری کوئے لارے دخل کو اور آتلل کوئے پا مجلسونو خپلو کے بدکارو تام. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نو جواب دا قوم دا ما سواد دینا چوی ویل روڑا منتا عذاب دا اللہ کتی درشتیننا. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. ویلوت علیہ السلام ربا امدادو کے ما سرا پا مقابل دے قوم مفسدانو کے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى نارکل چرال ملائک زمگا ابراہیم علیہ السلام تبزیر ورکولو. قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية ویلاغی یقینا منگا ہلاکو سیدن کی دے کلوم. ان اہلها كانوا ظالمین یقینا ددیو سیدن کی دی ظالمان. قال ان فیہا لوطا ویل ابراہیم علیہ السلام یقینا بدائے کلی کے لوط علیہ السلام اشترے. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. والملائكم غاخ خبروا باشا شپائی کی خام خواہ بشبکو لوط علیہ السلام دا کورنے ما سوا دخد داغنا جیبا پپاتی کی دن کو گیم. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ہر گلا شرال ملائک زم لوط علیہ السلام تام نخفش بسبب دائی اور تنگ شوا بسبب دائی بانی سینہ دم. وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك. ویلوت ملائکو میرے گا مغم جن کی گا یقینا منگا بشکو تا استا کو رنے ما سوا خزستانا کانت من الغابرین ایبدا پاتر کی دن کو نبازاب کے. انا منزلون على اہل هذه القرية رزا من السماء بما كانوا يفسقون. یقیناً رالی گن کیوں گا پری کری والا یو سخت دام دا اسمان دا طرف نام بسبب رائے چلی نافرمانی کو لدا اللہ دا حکمنو. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یقیناً پریخی دا منگا دا اکلو نایو نخخ کارا قوم دا پارا چاقل نکار لیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا علیہ گلے ہونگا مدن والو زدائرور شعیب علیہ السلام. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين. اے قوم زما بندگی خاص کے اللہ لرام عقیدہ ساتے دروز رستن یوم گردے پزمگ کے فساد کو ان کی. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ندی تکذیب کو شعیب علیہ السلام انہوں دی درا زلزلے نشولی پخپلو کورنو کے پڑم خپرات امڑ. وعدا وسمودا او تباکڑیم عادیان و سمودیان. وقد تبین لکم من مساکنہم یقیناً مخکار دیتا استد دی عذاب ددید کورننا. وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین. اڈولی کرو دی لرا شیطان عملنا ناکار دائیم نمانا اکڑاغی لرا دا برابر لارنا او حال داری شدی او خیارو دا دنیا پکارنوں کے. وقارونا و فرعون و حامان
او ہلاکڑمگا قارون و فرعون و حامان لرام وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ یقیناً راغلو دیتا موسیٰ علیہ السلام خخار دلیلنو دو لوی اگڑا پائزمکا کیا ونو دی بچکدن کی زمین عذابنا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ نو ہر یو نیو منگا پا سبب دا گناہ دا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا باعث یا غدی شراولگم پائی بانے باران نکانو وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ باز یا غی چونی واغیل راہ بتنا کشغیم وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ او باعث دینا سوکو چخکت خخکڑمگا بزمگا کیم وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا او باعث دیا چمگا غرکل پتوفان کیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ نو چا اللہ تعالیٰ پدی سے ظلم کرے لیکن دی پخبل زانون بانے ظلم کہو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثال دائے کسانو چی جوکڑی دا اللہ تعالیٰ نہ سوا مددگاران پشان دا حال دا جولاگی دے چی جوکڑی او کوٹا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ یقیناً دیر کمزوری کوٹونا خامخا کوٹ رجو لاگی رام لو کانوا یعلمون کدا خلق پیدے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیء یقیناً اللہ تعالی عالم دے پائے کسانو چدا خلق و درامدت شہید اللہ نے سوا کار سریم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاللَّهِ زُرَوَرْ حِكْمَةٌ وَعَلَيْهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ادا مثالنا بیانوں دخل کو فیدے لرام سوچ نہ کئی بدے بانے مگر عالمان خلق اللہ السماوات والارض بالحق پیدا کری اللہ تعالی اسمان نوزمگا دا حق کارکول دا پارام ان فی ذالک لآیتا للمومنین یقیناً پدے کے خامخات دلیلنا دا توحید دی ایمان والو لرام